أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Баруди хазратларының хадис жиынтығын оқырға давам етеміз. 33-ші хадиске барып жеткен едік. Мұнда Пайғамбарымыз саллаллаху тағала алейхи ва саллям айтты: "Тахадау тахаббу ва тасафаху язхабул ғиллу ан кулубикум." Тахадау, бір-біріңізге бөлектер беріңіз. Нәрсе бола бөлектер берсек? Тахаббу, сіз бір-біріңізді яратырсыз. Шул вақытта яратырсыз бір-біріңізді. Бір-бірімізге бөлектер берсек, арабыздағы мұхаббат артар біздің. Ва тасафаху, һәм қул қысышығыз, язхабул ғиллу ан кулубикум. Қалипләріңізден ғил, нәфрәт кетер. Бір-біріңізге болған нәфрәт, ол жоқ болыр. Қашан қол беріп исәнләшәбез. Қол беріп исәнләшу шуның үшін сүннәт болып тұра. Бұл хадистің башқа версиясында Пайғамбарымыз саллаллаху тағала алейхи ва саллям айтты: "Ла тадхулунал джанната хатта туъмину." Иман келтіргенше хәлі сіз жәннәткә кірмәссіз. "Ва ла туъмину хатта тахаббу." Һәм иманығыз толы болмас, бір-біріңізді яратқанша хәлі. Шуның үшін бір-бірімізді ярату ол бик мөһим біздің үшін. Бір-бірімізді ярату үшін бір-бірімізге бөлектер де беру керек. Һәм бөлектердің ең кішкенесі де ол күләр езлі болу. Мұсылманға шатлық көңіліне жеткіру. Һәм бұл хадистің давамында да Пайғамбарымыз саллаллаху тағала алейхи ва саллям айтты: "Авала адуллукум ала шайин иза фаалтумуху тахаббтум." Сізге бірер ішні көрсетем, ансысын ішлесеңіз, сіз бір-біріңізді яратырсыз. Бір-біріңізді яраташақ, ярату барлыққа келе тұрған ішні көрсетем ме дейді Пайғамбарымыз саллаллаху тағала алейхи ва саллям. Афшу салама бейнакум. Арағызда сәлемді таратыңыз. Бір-біріңізге сәлемдер беріңіз. Шул вақытта бір-біріңізді яратырсыз. Һәм шулай бөлектер де беру бір-бірімізді яратырға себеп бола. Ал-хадису р-рабиу ва т-таласун. 34-ші хадис. Ат-таджирул джабану махрумун. Ат-таджир сәудегер. Ал-джабану махрумун. Қорқақ сәудегер ол махрум болады. Бір бизнеске мәселен көз алдымызға кетірсек, har вақыттанда қорқыныш бар. Ақшаңны қоясың, сен кіртесің ақшаңны, сен жеңіп шыға аласың, жоқ му файда кетірем ол сенің ақшаң анда. Кіші қорқып тұрса ақшасын анда салырға, аның сәудесі барып шықмасқа мүмкін. Шулай Пайғамбарымыз саллаллаху тағала алейхи ва саллям дейді: "Қорқақ сәудегер ол мәхрум, ақша ішлей алмай." Давамында да Ал-хамису ва т-таласун 35-ші хадисте: "Ат-таджирул жасуру марзукун." Батыр сәудегер ол марзук, ризықландырылған. Аңа ол ақшасын көбірек ішлейшек. Чөнки қорқып тұрмай ол фикірі білән ойлай, менә мен ақша ішлей аламмы? Фикірі білән ойлағаш қана ақшасын шулай бірге кірді. Шуның үшін сәудегер болғанда шул білімге де ие болырға керек, һәм қорқақ болырға керек түгел, батыррақ болырға керек. Al-hadisу s-sadisу ва т-таласун. 36-ші хадис. Thalathun tustajabu da'watuhum. Пайғамбарымыз саллаллаху тағала алейхи ва саллям айтты:
3 кешенең дуасына җавап биреләчәк. Тәләтун 3 кеше тустаҗабу даъватухум, аларның дуаларына җавап бирелә. Кемнәр алар? Әл-валиду, ата-ана, вәл-мусафиру, һәм юлда булган кеше, сәфәрдә булган кеше, вәл-мазлуму, һәм зулым ителгән кеше. Әти-әнинең, юлда булган кешенең һәм зулым ителгән кешеләрнең дуалары кабул була. Хәтта китапларда язылган, менә бу кешеләр мөселман булмасалар да, теге, мәсәлән, кемгәдер зулым ителгән, ул кеше дуа кылса сиңа каршы, ул кеше мөселман булуы шарт түгел, аның Аллаһ Тәгалә дуасын кабул итүе өчен. Шуның өчен сакланырга кирәк. Аеруча менә зулым ителгән кешеләрне зулым итүдән. Шулай ук ата-ананың хәйр дуасын алырга омтылырга кирәк. Шулай ук мусафирларның да дуаларын, хәйр дуаларын алырга омтылырга кирәк. Хәтта менә бала, мәсәлән, әти-әнисенә зарар китерсә дә, берәр авырлык китерсә дә, әти-әнисе шуның өчен хәйр дуада кылса, ул яхшырак була. Шундый очраклар бар. Бер галимнең әти баласы теге рәнҗетә торган булганда, ата-анасы хәйр дуа кыла торган булган һәм ул бала анасының тәрбияле балага әйләнгән. الحديث السابع والثلاثون 37 حديث. ثلاث لا ترد. Üç әйбер кире кагылмас. Кире кагырга ярамый üç әйберне. Нәрсәне? Ал-лабану вал-висадату ват-тибу. Ал-лабану сиңа сөт бирелгәндә, сөт икрам ителгәндә. Вал-висадату һәм утырыр урын. Менә монда рәхим итегез дип кунакка килгәндә әйтәләр, менә монда утырыгыз дип. Син әйтәсең, менә анда утырмыйм дисең, башка җиргә барып утырасың. Һәм ват-тибу һәм хушбуй. Бу üç әйберне кире кагырга ярамый. Кире кагу дөрес түгел. Бу әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, мәчеттә, мәсәлән, яки бер кеше хушбуй бирә икән сөртергә. Аны кирәк ярамый теге кире кагырга. Теге бераз гына булса да, теге аңа мөмкинчелек бирә кирәк сөртүенә. الثامن والثلاثون 38 хадис. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ayta: "Jalisil kubara ve khalitul hukama ve sa'ilil ulama." Jalisil kubara. Allahlar bilen birge otur, onlar bilen kubrak bul. Ve khalitul hukama, hem hikmet iyaları arasında bul. Ve sa'ilil ulama, hem galimlerden soravışı bul dip ayta. Bu hadisin tulu variantında Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem'e sahabeler kilerler de aytalar. Biz kimler yanında kubrak bulduk? Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ayta: "Men zekkarukumullahu ru'yatah." Anı kuru Allah Teala'nı hatırlatayken siz onun yanında kubrak bulunuz. Ve zâde fi ilmikum mantıkuhu. Anın aytkan sözleri sizin ilminizni arttırayken şu kişi yanında bulunuz. Ve zekkarakumul ahirata amaluhu. Hem ameli sizge ahiretini iske düşürəttirən kişiler bilen kubrak bulunuz. Bunlar bütün sedemine iske alıngan idi. Ulular, hikmet iyaları hem galimler. Dağın 2 gene hadis kaldı. Bu 40 hadis bitiyor için. Şimdi tiz gene bitiririz inşallah. التاسع والثلاثون 39 hadis. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ete: "El cennetu darul asxiya." Cennet ol keng köngülli, yumart kişilerinin yurtu. Anda keng köngülli yumart kişiler kire. En birinci şeratda. Şunun için kişilerge yumart bulurga, umtulurga gerek. Hem ahirgi hadis: "Al-hadisul arba'un." 40. hadis. "Hubbud dünya ra'su kulli khati'atin." Dünyanı yaratu, ol barlık hatalarının başı. Dünyanı yaratu, bu dünyada işlengen barlık hatalarının
boshi bo'lib turadi deb aytadi payg'ambarimiz sollallohu taala alayhi vasallam. Bunda bu 40 hadis tamomlandi. Inshaalloh ikinchi 40 hadisni ertaga davom ettiramiz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.